Ini kita tahu. Tapi ber. Ayo. Nak beli. Serang. Agak. Serang. Mau bola. Ayo masih dulu. Itu saya jadi kita kata lagi. Oh, tak senang. Kalau ada video film. Aşağı ötüyorum. Kuliah. Sekolah kelas alam dari sana apa? Yang mana? Kita saya itu. Ini mukul kemana kan? Mukul ke sana aja kan? Analog itu ini apa?
परम आदरणीय पुलिस बल के महानिदेशक महोदय, उपस्थित केंद्रीय दल, इस गांव के सभी सम्मानित नागरिकगण, केंद्रीय दल पुलिस पर नए कीर्तिमान स्थापित करने का चोरी दामन का साथ रहा है। मैं ना तो वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्दकोश हैं और ना ही इतना सामर्थ्य है। इस समारोह पर उपस्थित हुए हैं। 16 जुलाई की सुबह रुदोई के जंगल में जब अपने अदम्य साहस, जिसमें एक कुख्यात नक्सली तो मुठभेड़ में मार गिराया गया, तो 5 लाख का इनामी था। मैं समय नहीं लूंगा कि ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो वीर बलिदानी के परिवार को हमसे के साथ सम्मानित करें। सर, केंद्रीय पुलिस बलर एगराकी बहादुर सैनिक वीर गति प्राप्त हुई से स्वर्गीय कॉन्स्टेबल प्राणेश्वर कोचर घरत आज मैं आहिছোঁ। ইয়াত আহি মই তেখেতৰ পত্নী বীৰ নাৰী সাবিত্ৰীজীক লগ পাইছোঁ, মাক দেউতাক তেখেতক লগ পাইছোঁ, ভাইটি ভণ্টিসকলক লগ পাইছোঁ। আমাৰ কেন্দ্ৰীয় ৰিজাৰ্ভ পুলিচ বলৰ পৰা যিখিনি তেখেতসকলক সহায় কৰিব লাগে এইখিনি আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ। তেওঁলোকে এটা পৰিমাণত আৰ্থিক সাহায্য পাব, যিটো কেন্দ্ৰীয় ৰিজাৰ্ভ পুলিচ বলৰ পৰা, আৰু माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी निर्देश दिसे সেই মৰ্মে राज्य सरकारों পৰাও পোৱা যাব। এইটো আমাৰ নেক্সট অফ কিন হিচাপে তেখেতৰ পত্নীৰ একাউণ্টত যাব আৰু দেউতাৰ একাউণ্টত যাব। তাৰ বাহিৰে এটা আমাৰ তাত কম্পেশ্যনেট এপইণ্টমেণ্টৰ এটা ব্যৱস্থা আছে। সেই কম্পেশ্যনেট এপইণ্টমেণ্টৰ মতে এগৰাকী ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক আমি কম্পেশ্যনেট এপইণ্টমেণ্টটো দি আছোঁ। সেইটো তেখেতসকলে যেনেকৈ যি বিচাৰ কৰে সেই বিচাৰৰ মতে আমি ই কৰিম। আমাৰ বাবে গৰ্বৰ বিষয়ো আছে যে আমাৰ বলৰ যিখিনি সেনানী তেওঁলোকে ইমান বীৰতাৰে নক্সল বিৰোধী অভিযানত লাগি আছে। আপোনালোকে জানে কেন্দ্ৰীয় ৰিজাৰ্ভ পুলিচ বলে আৰম্ভণিৰ পৰা বীৰতাৰ পৰিচয়টো দি আহিছে। আজিলৈকে প্ৰায় 2268মান আমাৰ কেন্দ্ৰীয় ৰিজাৰ্ভ পুলিচ বলৰ সেনানীসকলে বীৰগতি প্ৰাপ্ত কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় ৰিজাৰ্ভ পুলিচ বল আভ্যন্তৰীণ সুৰক্ষাৰ বিষয়ে যিখিনি তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰিবিউট কৰি আছে সেইটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ যিখিনি আমাৰ নাগৰিক তেখেতসকলৰ মনত সদায় থাকিব। মই কেন্দ্ৰীয় ৰিজাৰ্ভ পুলিচ বলৰ মুখীয়া হিচাপে আজি স্বৰ্গীয় প্ৰাণেশ্বৰ কোচৰ পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেক সদস্যক বিশেষভাৱে বীৰ নাৰী মা দেউতাক শ্ৰদ্ধাৰে নমন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা বীৰ কাৰ্মিক আমাক দিছে, যিটো নক্সল বিৰোধী অভিযানত যথেষ্টখিনি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে, আৰু এনেকুৱা যিখিনি আমাৰ কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ লগত লৈ আমি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা নক্সল সমস্যাটো কমপ্লিটলি নাইকিয়া কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। এইটো মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। মই শেষত আকৌ এবাৰ বীৰ পৰিয়াললৈ মোৰ ফালৰ পৰা শ্ৰদ্ধা নমন, আৰু আশা কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে আমাৰ লগত সদায় কণ্টেক্টত থাকিব, আৰু আমিও যেতিয়া তেওঁলোকৰ দৰকাৰ হয় আমি সদায় আছোঁ। হয়তো মই তেখেতসকলক বিশ্বাস দিয়াব খুজিছোঁ। শেষত আকৌ एबार सबक श्रद्धाएं नमन करी मैं मोर वक्तव्य मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए। इस मुठभेड़ में एक नक्सल भी मारे गए। मैं स्वर्गीय प्राणेश्वर कोच की शहादत को, वीरगति को नमन करता हूं, और बल की तरफ से वीर पिताजी, माताजी, वीर नारी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सदैव आपके साथ खड़ा है। जिस भी समय आपको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आवश्यकता होगी, बल हमेशा आपके साथ रहेगा। हमारा गुवाहाटी कार्यालय आपकी जो भी सहायता है, आवश्यकता है, उसको पूरा करेगा। बल की तरफ से जो भी आर्थिक सहायता
और राज्य सरकार की ओर से जो भी आर्थिक सहायता है वो नियमानुसार आप लोगों को पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में एक करुणामूलक अपॉइंटमेंट की भी व्यवस्था है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की। वह भी जैसा परिवार के लोग इच्छा करेंगे, परिवार के लोगों से विचार कर विमर्श कर उसको भी दिया जाएगा। चूँकि यह मेरा कैडर है, मैं थोड़ा सब लोगों के साथ स्थानीय भाषा में भी संवाद स्थापित करना चाहता हूँ।